Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ki nohilam jong ka Joint Action Committee hapo ka jingalam jong chairman usamla reaching son kongwang haka khan rio trik unai luar arjar arpo kila lej bani kendu yu menteri jong nat ka koi ka kya uba Alexander Elhek nak bentaban kerpat yu ban kentiau syaka kerdan Public Health Center ya ka Padu State Dispensary ka bahap apo ka Amlarem Civil Subdivision. Habai keren berupa reaching son kongwang hadian ka jinga kendu yu menteri nat ka koi ka kya ulapan pau bana kaliang jong gino yalam shnong jong ki khat light ligi shnong kilas ngau hun ya ka jing kular jong menteri ban chim khia ka bai dei ba ka ni ka jing ang nuot ka blas lem jong ki pat ba na ka benta ban kin tiu no ya ka ni ka dispensary sha ka PHC shushu la yuthu ru bana kaliang menteri ula kular ba unsa pentep sha district health and medical officer bat chi ki portion sha jong West Gentle Hills district ba kin le ek badan kam kham tama ka bai dei bat ka ni jing dawa jong ki pat ba no shnong. Iki jing kedua jungi kalong keba seisok kelas tunat marba nagling jing iru ipan paulong ya ka jing kerben long bang nila ban yo tamba kidan ki norms long bang hapan fulfill ya kita mana nagling jong ka sinong so men sibun ya ba idan mata singir ba sinong naga sinong padu bagi kloy ban trelang long ban pej ya ki jaka nang khamtam bagi wi pat ki population te tak tak wi long nagling jungi long ka keluan jong ki jong kali kacang, kali kacang, kalau tak kejundit jengbiang, kejumentau jeng pajba, ibadan kali katai, ibu kejeng kerpat keberit, akmat jeng kesorkan, bat kamtam lomba jeng health minister, bat penjuru lokal lemli jungi, bat lakmen kebui, lomban simkia kena kekam, lemar, ni is sisa long baki pajba ibadan sini katai, kejeng kejung ki baki mat, taki pos nem mentah kalau ke masyarakat, dan ipek long yaki long kami jungi. Tam keluar bagi dan ke emergency ke kam pregnancy dan kam ben delivery berkunjung kiwi pakai kias long bedeki trauma case jadi mensau long mati pun kinong restoru de ka distan long bagi kuat de ka kejingerap bagi ke health long ka jengah sepala ya hajing sisale kino emergency case Shuaban shift yaki higher facility center idon kam shuaban stabilize yaki patient namar ban solve yaki haka hospital nearest hospital ke bajan yang nak tak tahu long kani ke dispensary ke badan mata kam pat ya kabor ban ajingrap yaki pat ba teng idon kam long ban kentiu no yaka full fledged PC namar ba kipai ba long kinyo ban yo ajingrap namar ba ngi thu ba ka sorkan ta kalabu akhmat yaka health nak kabumot lo kejumpa jingkia jong kipat ba dela dak kipat ba kim yo ikan kejumpa jingkia kan betul yu yu part ki development dia tang ka ta we nak ni keren shai lo ba nagliang jong government bakin jingkia gani bat punju rum ta sing sokmen shikat de ya bedi health minister long la keren shai ba un tha long ya DC bat punju ri diam issue jong West Gentle district bakin jingkia ga kam bat punju rum ban trelang bat sinong ban pen urlong ya kan ni ga tamat jing dua jing terba kepala net Muslim tapi dia pergi kriteria nak ada menteri bak Islam bak idan di kacaka haban meet dia kata dia tunjuk ke population dia nak leng jong ni long kos jaga jong hospital ni ada lupa bak tunjuk ru ke bakongsan tam ga deba bak senong nak senong padu la keren syai tak sini bagi kloy ban hanya susu jaga long ban yo itu ini semua kan cikgu kalau nak lagi show pada dulu, bagi kiklo ni trelang, bagi juga population mengilap ni kan long ni terparik serkal long makan kadang pankang ya kadang criteria kan long sebarang independent history long kiwi pat PC, bun long kiba yo PC long ke average population kadang tang tu pentai hajar, prahajar, 10,000, mo, lah pan tiap kanu kadur, tingkirman skam pangi nak liang jungi ru. Kipai ba kidon hok ban yo de ban pej tang kowe re ban dia pej lang haporo ijing tuna jang ko wacha itia nak liang jungi ketujur yo health minister ba dia kasurkar di khamtam yangi ki thain wacha itia sti ke basa shaki thain boda ki bun ki jing ek gitu ni mat khamtam ko be de ba ko ke khia khamtam ki bru jungi ke ki bun ki long jing wan ri long baduk
buat keju keluarga cengai jika aja semat ke cari sesuatu nak kata-kata ni itu ya saudara ban lembau health minister balu kalau milih juni bagi simkia nak betaban penbiang juni kambaro hagbay day pa Agini isngi ngalalit tur hidaladi sete sepo ka Honorable Civil Subdivision pengalit benda inspection itu baru kau jaga buat ilahom benda ya ka organization ya tu jika organization benda kalau ada existing infrastructure kita benda di ban upgrade hi ya ka dispensary space dan kam hi ban meet ya ka criteria kalau gumda ka distan go PC segoi PC number 1 number 2 kalau bandlong ru ka population dan tadi dari bandlong ru baga jaka go biak ada gambiang ke jaka gambiang ke population ke meet yang ke kriteria pada ke distan go PC segoi PC ke kriteria kami have tingin hab next ini kata dengan kalau itu iba ni gendu mana baru dengan baru i likely gising tinggal kada ka basya yaki bangan pa yang gani nama magidon munda ka skim strengthening of health system ak state Meghalaya tingin pa no sa po ka committee bani pet jong ka tu district untuk chairman di DC dan member secretary di WHO berkuing member itu kinda ya ka dan ka examen ni ga ing kam bagi sorbiru ya ka jaga bagi pedu ya ka kriteria ka general kam jong tu ka ban upgrade dan dispensary sya ka PC